Bugün barpı. Kulkunun ikinci atı çıkıyor. Koku barpı. Mına berki. Bugün barpı. Barpıdan usul inilerimden iki at çıkıyor. Kimge jaksa ekönün birine baylanışыңızдар. Biri 1.50, biri usul Karager çoğ at eken. Malumatını bir çetinden başlayız. Anda mesela videonu толық көріп тұрыңыздар, ушундай ат іздегендерге таратып қойыңыздар. Адыр мен бұл аттардың кеше жақында улақтарыны дағы қошып өтөм, мына өзүңүздөр дагы келип мына чаап көрүп алсаңар болот. Баскан турганын байкаңыздар. Бастырчынын ары бери каттуураак. Тоо тараптан келген атты бат, шабы азыр сурайынчы. Өткөндө болду, кайтара берейин. Kuku emi bugün atlarda çıkarıp atağız inim. Malumatını bereli. Birinci uşul at gene. Hemen kabul. Malumat oyça 3 ası ya kabul dele. Ha? Sarıbulak'tan alıp geldik bunu. Aha. Videonuna böyle. C3 şip kolu taza. Aha. Boyu bir 57 şip olat, 55'in üstünde. Aha. 60 kaç şip olat. Ha, yaxşı. Bunun öyle ulağını çabuk görün. Ulağı zor eken. Ötken Osmanbek'te men kuku dep atkan usul bile. Şu uşul at benim bu. Ha. Anan den soluğu C3 ayıp yok, futbol taptaza. Aha. Yaxşı. Malumat şu aka. Bargandары жақсы барабы екен? Тургандары. Turgandары. Чуркагандачы. Çurkagandırlar kulük. Aha. Азыр кичине тогурак экен деп атат атыны. Эгер жаккан болсо мына таң ашырып любой улакка сүйлөшүп чаап көрүп алсаңар болот экен. Бою канча чыгат дедің? 60'га барып атак 55'in üstü rakta. Ha, жақсы. Баасы канча эним? Basın 270 mi? 270. Ama mаңдайы. Buna too tarapta Sarыбулак be. Карабулак, Sarыбулак тараптан келиптир да. Арт жактары, курсак башы, сору, бою, кабагы, жагы, Sarыбулактагы балбандардын аттары экен же жөн эле жаш балдардыкы экен. Ошо таппаганына бирөөлөр тиккен ака. Аха. Муну ол жак айдачыным. Кайта бер ошо оңго солго. Ушул ат тугандар бүгүн барпыда турат сүлөкө. Чаккан болсо чала бергиле. Биздин барпыда деле күн алыс улак болтат. Ошол улактарга келип салып көрүп алсаңар болот. Ынтымак улагыбыз күнү келип калсаңар, анча-мынча төс айылган улактан шерменде болуп кетет кей күндөрү. Айыл бары барган болсо. Болду кайта. Барпы айылы, Сузак району. Мынакей Кулкунун экинчи аты чыгып атат. Азыр бул атты байкап турсаңыздар, маалыматын берели. Ары бери бастырчы, жанагындай тека улакка, арпана улакка чаба тургандар болсо, чала бересиңер. Анча-мынча иштетем, ары бери минем дегендер болсо, мындай жеңил желпи базар баасындагы арзан ат экен. Маалыматын алалы. Болду иним Куку, атты токтото туралы эми. Бул көк ат тууралуу маалыматты бере берели, жашы бою. Boyu şu 1.50 şip olat aka. Aha. 1.50 şip olat, yaşı 3 ası. Aha. Şöyle yaş balaları çağı oynayıp durgan at aka. Ha, жақсы. Den soluq bары мыкты? Den soluğu zor aka, kolu taza. C3 işi zor eken aka, kor eken. Ha, жақсы. Yaş balaları çağı oynasa bolat aka. Aha. Ulaqtın atı. Ha, жақсы. Басың қаншадайсыз? Basın aka 170 mi? 170 мың сом. Кем болады, Мына ол маңдайы. Көк чөгө кызыккандар чала бересиңер, төшү, туяктары, арт жактары, ичкери жагы, мына бою 1.50. Аштырабы экен бул өзүн эми. Канча дедиң жашын? 3 асы. 3 асы, я, болду. Ар жак айдачы. Öte tez. Тезби? Чоң атты катар улакка чаап кыйнай бербей, мынандай бир атты алып койсоң, айылдагы улактарды чаап кичине жанагыны басты кылып турасыңар. Чоң атты чоң улакка чабабыз. Болду, жарайт иним. Ушул экен, туугандар, тапанча экинчи ат. 170 мың баасы кеми бар. Калган маалыматтарды мына чала бересиңер. Бул аттар биздин Барпы айылыбызда, Жалал ат областы, Сузак району, Барпы деген айылда турат.